o le o tonu vai ia le sunga la lovi. Fai si umi o malanga la lovi atu no maori. Kau oka mainga o loa mai vai ngā le business system. Whātalo watu la lovi malo se fo manuia. Ia, ele nei tai au. Ia, tai o manuia lau te talainga tolonga taua. Ia, e mai se o le whafonga tātua tunu. Ia, o le anganga le nao le nei vai ngā tai au. Fia momoli le anganga o le wha malo. Ia, i le alausu. Ia, i so se tasi o le tātou clients po tātou paanga fo ia ele ngatena o le loa malala avasi o le tātou tunu ia paanga o le tātou 685 radio whaalonglong mai le nei vai ngatai au so se tu o le kelope alo ia tai manuia eo ma lo le usu nei tai au fa pe o le ala e belo fo mona nei tai au ia o le swinga fo nei ia ele avia fo tātou la kapi mamia la Leo te kau popole mata mai le tai au nei tolong tau ia ila usau lunga la wala ia mai mai wa to ia usau le upsa ona wa to ia wa to ai te ua sasi la ka pe so ka kinga ai malolo le chiefs kai out o me venga wo ofu mai ai le ana me kupu kai au ai me sidi wo ofu la ka ofu malolo fatamali siua Mano le su le maso ta de te felo io no le pisi foi le sa malanga ya te lo foi o le te anga I mai nei le tai au ia manisio fa lau I loa te tau si de fiel ta do tu fa mo le vi ia sa on le tolo ta tonu foi le falonglongo ta to tunu ia o leo sa vale le tolu fava ya so misi ta to por kalame ia a le taua male faftai o tātou paanga sa whapeona tu mau pele lango e ui le motu si o tātou whasalalonga. Ia alana wa aia le lango ma sani, fe whaatau inga, ia ono o tau malu, ia tātou faleoloa le ngata I nei tau fusi, ia o loto pa ai whapena le motele sa la whai. Ia e mole le whaftai tele I naitina, whamana tuina tātou sa tinale nantu atu lunga tātou winners, o le tātou se ia le ngata le na, o tātou activities fau ia wa amata no mai, lau online commitment, ia e le ngata na e like ma esia, ia ale nai te manu malo I ta ilua se lau tāla, o ta e tātou cash prices ta I se lau tāla, mana tua, o leo ngama le tau o tātou whaalawilona, ia e watu e fo I tufa atu le watu se fsoswani po se manuia fo I whaamanuianga, ia molo o tau malu e ala I la o tau lango. Ia tolo a o le taimi le neo leo tātou tonu leo tātou e le vai tau pisi le fo whai ui ule fono malua. Ia o le nā o ua iai fo I le whaapitoa mo le nā fo I fono tele. Ia, ele whaapea ua luatu tātou whaalauloa le nai te maua ina I lunga le tātou Facebook page, lunga fo I le tātou 685 radio, ia le nai te tangtanga ia ni ai, whono tele special, ia o le pa mo tātou uma, na o ia tātou laulau whaamoe le lua se lau tolu sfutala, ia mai le lua se lau fitu se furusa iei, ia o loa na ia whaatau o temini a wai tatonu mai oi le la musu atu pele nganga le ia malo manga ia inai au lotu ia mai me wafo mai me alofa mo tātou lotu ia nei po tātou I kalesia I tono tātou nu en whai ono wha me lofa ia tātou no fo nei io se latou kesi ia o latou whatatusi mai nga umana ia o loo whaaluina o mai lungo le tātou whanotele special ia tolo le ngate le nama na tua leo to tasilwa yaso tato to sisile tanga vai mo le famana tuino le ono se fulu top tau sanga le tato nu ia mana tua le ise tato o lo petilio na tau ola ia o le permasit po tato valia mo fabric paint ia o lo o maua tono tato faleoloa mo tātou e lei, tā penau e lei, tā penau mea ngā osi po au mea whaatau fo india. Ia, e whaonga ina I se vali anga tā man tua mo le mawina tātou permasit,
ia wala wilo tono tato tunu ia o fo ia tunu mau tato permit o lo fa mai o tutuila ia ma le fo ia o le ale la e su ina e fale ine ia o le na e lasta na ile lima ono se fulu tau sanga le lasta tato vat ia o le ngamo le mana ia man matango fio tato permit e ma le vali e mumu ile po po le super cover glow na taka e glow le vali le sa tele no fanga ina mai le cookies ia suane le Amy's gift shop mo so fia malama tili i le anga tao tato vali le na ia latu la pe yo fali pitsili na ta uafo i la ia pule tasi mai ngana o lo fanga ina tato vali ona o le anga ta uafo i man matango fio tato vali le a tolong tawa eta eco friendly ia o water based ele fa ina ni vai la au poniani ia pe pa ia lo mata me fai ona fulu ese au noa ma se fa ina lo fonga pe valia lo tino fa pe te maneso le ai no fulu ese lava le vai anel tai au ia ese fa ina pe le au ngale na wa mai fo ele company ia o ile ngata ile matango fie ma le leio la nei tu ainga ia a o le soifua malolo ina mo le malo tato tinu kama le vali ia nei tato i fatau ia o le tato vali na i le winga lautele po le a se fataita inga foi na le ete i loa i tu ainga vali ia ele ngatele na o tato vali ia fabitoa mo la ia a o vali mo tu singat canvas a tatou ia au tu siata sua tala tu au mo tatou brushes ma inga o e fa nga o ia tatou tapenanga mo le fu ia tolong tau o le isi a oloa lea pitilion ta ona alu na vavi fo ona alu o la sa mo mai sia si se ni o singa fu a te wila ia e o ma avi a le matango fio le nga ia to le o malu le tunu po tu lisi ta fa mai o ma ave tato souvenir ia e va tu souvenir e last le anga le lei min fa pe te tu mai o i le tu manu lai o fea ma fea lai lo tu i tato vani fa te ingo super cover glow ia e mu le pope pupula shine e che se leva ai qua lui fo mai so le lo vi vai alla lo vi la qua fa fa ngi qua la fo qua ruangi ma dai ok ia o ais oloa fa pa o nei vai taimi ta penanga na mo le tato sisinga fu ia la sa uni mai tu tato independence pa ua tili ia tato oloa le fa fo ina lu atu nei la uli ia stay tuned ni lunga tato 685 a ole tau la o nanga la company le nei fo i vai tau matono tato tinu le o mo mawina le tele mala no yo o sol tu la fono e ngeu camera ta utia ia o le tau o le na o le fa alo tu pe fa tau sa CCTV camera o lo mfai ona mato supplier fa pina ia o le tau o le CCTV camera fo e mafai ona mato controlina lai tu i lo fale o loa po lai fa pipi i lo mota ia ai fa pe te malanga e mafai ona e au mai le fatananga po le avano e matou te va ia tua lau fale o loa pe matou te va ia tua lau lo mota ma lo lawa remotely control a wifi CCTV camera le tu ai ngale hani wow ia on fa te ingale na a fa pe te anga i pe te fai malanga foi ia instead o le tele lo taimi te monitor ia lo mota mo la a mai ia matou fatananga matou te vaia pe matou te monitor inga ia o loa po lo fali po lo mota fai ngofi ia ele ngatelina pe te suma anga i pe fai malanga foi tunu mau e ma fai ona e monitor mai o ia tunu mau ia au me to telefone fa nga ina telefone ia e au noa ma se a fonga me ma se interference fo yo le mau mai ngana ia a lisi tawa pe ya le te ia pe ya o le camera le tol
le manino o le resolution taua o le o mo Ia wa o tele le mau CCTV camera le pe o le si vai ngana le manino le ia falling o tanga tanga oi. Sa o le. O e mau ia o ko e ko nga camera ke su e a vo le. E ko nga camera vo le ki vala au mai e. E tautala. Kaukala. Ia o te lo ai o teknolosi na lele I tanu mo tono tato. Sa o ke va longo ai. Le fatete inga le lumo tato a toa handles. Ia. Ia e te lo te tala le fai toa ia e whaasanga mai o ke ngia. O ke ngia mai oi. O ke kia te a tanu mo tato camera fa pena. O camera nga le fia maungi. A wa mele o ka ulo ki ka ko ko. O tinga nei lo le fale ye me po ya pokem. So le ho anga oi. Ia le ngoi la le ngo so ia fenga ka le ngai. Ia. So le wa ku o la o le ao. A le fenga la ngoi pe mo mo ka mai ki fa ka le ku ka ma ai ngo fo lu mana wa ki nga. Ke le ro po ma ku ka I loi. O le swinga le na lewa ia le la lang nei ia mo le mai sa tato tunu. Mo le mawina ia a le tau fo le na wa leva na a tau longo taima lauiloa tu ia tatou camera sa i leo nga instead o le faalo le fia vai ane a le taiao tu tele matele o tupe fa lave ma vai nga fa pena faalo le tupe le mea nga o leo sa le swinga ia ine e tu ai ia fa le nga ina fa mai mawina ile tele o me tu tino vai nga na o ma ia fo ke mi ga pe au o ma camera kaukal. Ia wa pe ngere ka ke alu po ferme aka va au mi ro nga oi le se valia. Wow. Ke o ke ka o te tonu tolo a va pe e o mai futa tu camera e o tu mo tu ale ai mo tu fe o nga oi. E te fiwa o ke mai ala ia o. Ai sa le yo. Ro minga ka va ai me la ko ka fa lo ka va au mai lo. Ai ngoi, ala e fai o no winga ke walu o le sida me foi le halu mar kemba le ia ka ko kala ngo foi le kulanga o le level o e nga oi mali matanga o sel taro tunu e ke walu va kasima le kemba va kasima me foi alarm system e alert ai ia leo ma pena awanga e alarm o lo kwa oi pe I lo kai pe ka mai fa fo nga e alarm fiki o lo viso leo e lo nga oi de fa ko fo sa le ia al tau le na o le ro po le an be a fa ia o le tau ala le na o le tato wifi remotely control instead o lo fa pe le te fa fo ia ala te monitor mai o la ia tu no lo mo lo en fa I ona e ave lo tua oi po lo seisio lo ainga va pe monitor ane le ta camera le ai lo te goi ka pe ahora lo que digo hoy que ole capiga ia o le sina tatu o lo pitilion taua o lea e le o titilo anga ia ile malo tatu tunu se ivanga nata tonu lai o fai pisinisi ia ma ainga foi e nga ia uia volea malea e nga o le lam tau fisi to e fia le tau le seti le o e pe e fa ka o le lua camera o lua camera ska fa ka ia e tatu te o tatu prices ia e fai ona alu fa pena lua bullet camera fa pe o lumolo front door ia veile package o le lua cameras package o le fa o le tolu ia o le lima nga ilunga pule oi ai tasi level control ia ese foi la tau ia ai te suo tu tonu pe travel au atu ona o faila il tato sighting ia ona watu la il pricing wai watu atasi mo le tato service fee install install fuala il tato company ia tato specialist lo fa pe ona ia tono tato falolo ai taua ta noi foi neva nga tao ai o lo fa pe ona fa ta wina ma mau tono tato tinu ia mana invest ia ise mea e au nga mo lo o langa ia fa pe fo ia o meto tino o fa alui nei lau selen mana ia tele nei vai nga ia we ta wani si vai nga misi tata no nga nei ta fa mon ia tonu tau te tonu o le tato o nang masan su tala tu au o lo fa pe on fa o mo tato o loa mo fa to ina mota malawa ia wo ia tato pusa isa su tala tu au o tatou TVs ia o loo tatou TVs o loo whaaluina ni tatou tau masani te minei
tapena toi la el tatu independence o lo fa pe on tapena mai tua ia mo se isi foi pa ua tili mo fe fa tau ingoli si Singapore ia ali ngatelena o tatu air conditioner ia le wa matana tolo se i tele o mai lopo le mea o le vai tau timunga po le mea sa mo wa matana winter o le mele wai nei tātou sa mantua vai mai mea November nga i apelilo vai tai te miwa farm timu. Hale mele nge uaru fasoro ako. le la yuni Le la yungi a le aki mua. ale tau le na mana tua tātou air conditioner lo whatawina le tu ai ngā TCL le whape taulo le ingo le air conditioner ona e maruru la i te miuma lo ma whauma le whai e mawhai ona hita Ia. whaamawhana whaamalulu ia te oi tono lo mota malawa sua tala tu au whaiano o lo matu whatawina le se fuluwalu afe PTU Ia. i le lua afe se lau tala ia o le tātou lua sfulfa PTU ia ma le tolu se fulu tolu sfulu afe PTU o lo whatawina mo le teimi le nei Ia. ua uma le tātou iwa afe PTU o le tātou se fulu lua ma le tātou se fulu fa afe PTU ia ona o le mai tauina o le tuainga po le tātou brand TCL whamanatu atu o le tātou TCL le tina inverter lua se fulu na ele 5% ia e se fe nei lau e tise o le toi fata inga ma le whamtala ina lau tele o tātou o le angangatale po le features leo tātou e kon whapena 5 tala na whaaluinga i le tasi le aso mo lau e kon i lau motum lau lawa Ia. sui lo le tātou TCL ia e tasi le aso pe na o le se fulu iwa tala e whaaluina ia pe se fulu 5 tala ona o le suinga le na o le tātou air conditioner lo iai ia e whaititia le alu o le e tise ia ma le alu o le seilini Mana ia. Malo whaftai. Wai sao le lei ya. Ristum tar il tise nei vai tau. Au te loa o ngā nei o loa ngā lea sefel il tise. se fele tise e lenga tena a per pau wane o te pe tātou pau Se ngā pe karua ingi. ia Ako e pe wai karua ingi. o le ngā fele na o le tātou le si matang o fil na o le tātou air condition ia pe le power e mawhai na ia o na power safety na ia Ia. e pe power time nei ia 5 minute la e fatali nei e te pe umai nei nei vai nga pe na Ia wai eisi o loa e na ona pe o Pe le o paua paua, pe pe- pa fosei leanga loa. Fiu koe Leanga kiwa le olo. ia le o le mena le tupu ia i te le vai tau o tuana e atu ia ai o le tau o lo sua tu e te whawhisili o le nā e maua tātou solution mo le tātou vaenga lea o le telo tātou tinu leoa mafuli Ia. le solar system Ia, sa. ia ai ngalo ai whaatau pea ia tātou oloa ia tāua se whina ia tātou mea tō tino te lapoa ia tau ngatāni TV pusa aisa Ia. masin tā mea le ia tātou UPS Ia. peo tātou oloa na ia o le mea nā le whaile tāla tolong tau se asa sui le tō telo lea tunu E sa o. o le tāua vole nā o tātou whaasaralaunga ia i lunga o tātou leitio nei o le whamanatu e iai o loa e mawhai ona pui ina le isi o loa Ia. Ia. e iai le o loa e mua mawhai ona se whena i le tese o loo whapeo na maua e le whapea a whapeo o iai le pusa aisa o na ngata e la i nao lau sa ili o loo ma fisili pe te wala awa te fōi ia o na mātu o mea la i o tali e fisosoani i le lumana i o tātou tinu Ia, mana ia. Malo whaftai. Tele ia mea wa e tōlau lau nei tai au. Ia, au te loa e ingi si vaenga o le taurunga ina tātara noanga laro vi nei tai au whamulmoni. ia whaftai tonu tau tatonu o le tu atu sao te lenga o tātou whasaralaunga le nei vaenga tai au mana tua le tātou whono tele special mo whatawa inga lo tātou tunu e le whapea ua loto tātou whono tele ia ona e whapela ia mō malua ia pe na o le au malua e whatauina So seisia? so seisia le whapitole nā le tātou tunu pauina tau o tātou lau whaamoe no foa a unga vane tai au o kesi computer desk o tātou aircon e nā foi walu atu iai ia PA system le nau whapauina le fitu afe ivas e lau ivas furuiva au ngā au lotu ia piano Yamaha PSR SX
900 ia o le tuaiga piano na e whaongaina i whaili Okay. au lotu te tele ia mai le iwa afe sa whaaluina le nau whaaluina le valu afe valu se lau mo tātou vi inga le tua ia invest a whaapeto te anga i mai atunu mao le tau te neli fono a iei le tau au lotu tausi fo i nei tātou atunu invest pe whaamea lofa se pi ano po se pi e system o tātou i nei sa mua e whaaputu tupe wainga pena ai se tau mea lofa o nā ngai mai la ELP Business System Limited ia mo le nā fui vaenga le ngate le nā whamanatu atua tātou services ma sani ia mwhai no mātou whapina ia o tau air conditions o TV o tātou TVs umolo whatauina e smart TV e le tui mana o mia ina se pusa sua talatu au digital ia e le ngate le nā au nanga tau le stationaries po o mea onga le whanau ma ofisa ia sua talatu au maua uma tātou office sundries mai lava ia tātou sundries la iti se ia pa ia tātou sundries la poa ia display unit mo va o tātou faleoloa sua talatu au e ngate le nā ia o mea ta alo alo mwhanau o lo whapeon whatauina tono tātou faleoloa ia mana au nanga masane tātou company le tautuaina o tātou onga ministries ia sua talatu au whaafisili mo le tau sala ia mo tātou whatau inga i lunga tātou vainga le account ia sala whai le tātou mo tele ia asenati mana tua o le nā ua suile vainga le tātou le tūlanga tātou branch location mai i le whafsanga i ma le ANC sa iai o le nā ua tātou i tai le meolo iai le pamu i le anga i ana o le market po le awala le uia te alo na i le nupi wha. Ia i le meolo iai le gas station po le pamu fo pampensini o le nāua iai i nā le tātou la la fau. Ia ai te moli mau fo i mai taitonu pia e urfale tono le nāua iai fo i male isia tātou tele o loa fau. O loo mau i tau fusi o le nāua loo mau fo i sale longa. Ia tonu taua, o le ranga al whaftai moli tātou tunu mo le whaafnoina lo tau tai au, ia whalonglong mai fo ia pitola au mai tātou company, ia le ngata le nā, ia o le tātou por kalame masan. Alo whaftai. Ia, o ile te peti il ta longa tai au, Chiefs Polmona. Ia kwari e kuwhi una ri, o ile ke peke i kai. Tolo o la uia au o le matai sa na usau mai a. Alo whautai no? Ale meu tu. Wai au le moana. Mama whadoto. Ia, ai volo kamo ari sa vea ai volo kase na ari sa vea le ke Katsia o mga maka mili di. Ya, o tapo inga o le moana. Ia, o moana. Ia, i manguia lo kapo inga kaya. Kaya mor kapoinga. Marolo vi o fumelo mona verso le moanga mai vers fou. Ja, okay lo, o fala mo fumelo mai temin. Ja lai mai le. Temin le Mackenzie. Ja ma ko de fai se kokas. O ye ko ke. Ava pe ola mai temin. Ja vi for me ki dale fa ko causa nga mo le wai kato university vi foi fes. Ya. Manuel tapo inga Samoa. Alo, tai. Le tātou whalaulona nā mai lau business system. Suilungo tātou Facebook page. Ia, mo leo te lenga, po lou nofo malam lama atili. Ia tātou o loa ma tātou whalaulolo iei le nei vai tau. Alo, whaftai tere lalo vi. Nei tai au nā whafonga mai mua le tino. Tanoanga ma le sunga lalo vi mai le PSA po le business system. E biona masani ai tai au. Aso whareile o vai aso te tasi.